bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ki dekat jong ke executive committee jong ke dorbar snong maukar harengkat ki officer jong ke Shillong Municipal Board mentaka sngi ka shiterik jemang arjar arpusau kila hiar balik jurip ya ke mechanized multi-level car parking project Hajayastan Matparan. Kini ke project kini lingba ke Shillong Smart City Mission kabala pensangai Shipor ya ke jing terai hadin makalami ke jing persya ni kitraying kiba marjan bat kini ke caka. Laya turu baki don ki traying ke balawan ban ujor baki yeng jongki kaki haba u kontraktor ulas sedang ban tray batti ya kini ke jaka nakadau jong kini ke jing ujor nakaliang kontraktor ulapan sange shwa ya ke jing tray nakaliang ke maukar dorbar snong kalapan pawe ke jing sukhia ke bedai bat kini namar ba ki terang bakani ke jing tray anla ban pendep no kloy nak bentang ke jing mentoy jong pat ba habaya keren bar kinong thok khubor hadir ke jing jurep nakaliang assistant rangba snong ka maukar uba ransom sutunga ulong baka dorbar snong kam kwa baka jing tray ya ke project kan sange kini ke project kini ke badan kam nak benta ke dorbar snong namar baki dan benta lang nado kipor kibar sedang shisho la banrap ru ke baong baka daw baki wan ban jurip ya kini ke jaka kadai ban lap la ke jing tray ya kini ke project kan kata shisha ya ka long kaman jong ki yeng kisam ke badan marjan hagaju ko por assistant rangba snong jong ke dorbar snong maukar uliatu baka don sekawai pat ke project ka baka jing tray ka balaya syakman ka office jong ke district school education officer ka badan ha maukar ula banrap shishu de ka baong baka ni ka building kandai henyo mala ha ka ba ka jaka penyang kali kanrung kum beprapusan teli bat ki mala ba hajrong kandai ni ka benta ki office Berbit paling amin. Biang boh, di tengah dia dong, Yong. Kinuan banyak kenduk bagi senang. Mo jaga senang. Kino buah komplain kini kenduk ini ke. Ngatrai tanggung tahi. Namar bangi sutu hi bala dedep kini artili project kalau ngejingger ku mo ya kini ka dong ka hanjongi barok hi. Hantam ya senang jongi ka mokhar. Namar ba hangning indon ke parking indon ke bebun ki facility ke ba ngilak baniyo. Ndak. Tok ngatrai kental abiang ni mo nagleng jok hi ke office ro lada don kino kijing complain mo kijing kot soba bandiwan itu ini lada pentip sengi snong tang la ban singkia nang leng ke doba snong aku tak lai pun ini dia ki complain kita kan jong ba long ki ke yin tingi kwa ban one on spot te ni ga step ni dan lang ni bro ni kita am snong ni rang mak snong te in like one nomor ba klan dan kita kadang ngikwa ban pej ya kan ni ka jing senang ni kawin nakaliang jongi nakaliang jong stop kani kalau ada project hi ka bangi kwa ba kan ya dai kadang-kadang no jing mik jing thut mo patut pendet ka por babiang te hoi wala ngide ban skap ro ya ka jing o jing nam jong ini ki pramarjan ni tabala kata ru ngihap ban one on spot mo in ngihap ban one on spot te nang mangin sutu ka de ka ba shisha ni ka de ba shisha ni te nang ba ka kam kan nom ni nakaliang jongi stop ka ngidan ni tinggi kuat kan tej juga kena kam kam beda kena jing tray ni sekali yang jongi kat kom jisau tu mentah kemud kena ke building tu ada penukam ni ada mesin kaki kam sulong ba kata ke jing kam
company kapan manager baik company ru kapan tak ya building ni ngatrai nak liang jongi bentar ke segi iwan ni mo banwan hang ni ban nak liang jong stock ban pej rang ba kanom sange kum ni kene ke jutrai bentar ke segi idon ni bakin ni I astana bakin ni ru bakin mo Masange tu kacing seniu ni kita ni. Dam dan nong ap kabobun. Min yom le ke kam singan chu ke sino. Ke ta la ka kam kaya be kinong ap kidon. Ini ke kacing seniu tu na. Ini ku ada kalau nong safety kinong late nong wan jo ka sino tau ka. So sulo ni kan kan ban mi na ni. La ta kam kan ya be kan keluar. Dia si ni ke berokat na. Smart project thì kawai kadai hang tai hapo DSEO DI of school dia tai layak sa smart kanika project thì menta ka sngi pade namta kanika jayau po parking hang ne kabala sedang menta kadon ka jing thut ndiat soj hang ne ha ka bidei ba kanika jing tai hang ne thì kawai ka long bangiyo ya kanika complete ka jing ujor na kiniki na katai kawai ka mo ka ying hang tai ki ong ba ka khi por batrai ya kanika kam hang ne thì menta ka sngi long na kaliang jungi kedor pasnong kum laong mene ba ngi kwa ba kane kam kania be ba kane ka kam kanom sange namar ba kane kadika pet project jongka dor pasnong nadu pasdang ila ya kendo ba smart city tam ba de ba kane project te hadin bagi ayo kane ka complain kecing ujor ba don ke ujor ban sange kane kam kaliang jungi kedor pasnong men hagini sngi men sisngi irai ba nginwan on spot ban smutu bakadi syan em ka ba ngila ka ba ka bala ban kata ketika ying ndrei hadin bala ikren bagini ki officer na municipal ngilap ba kamdan godo ru kejing thut kelani ka mo kejing kita bide bukti ki building tinna kata kadau nak liang jongi ni wan ngi manta ba kani ka kam de ban sange kani ka kam kadi ban yan be sakman namar ba sisin ba kani artlik project kindap kan long ru kejing kerku mo ya kani ka dong ke jongi di sini bat kumju kamtam namta ka dong mokhar jongi te hang ni kumbangi sothu hi kani multi story building bat nakamta kani ka project hang ni kadi sispak khatsan ki parking kabolong automated na dong sedong bat hang tai pade hapo DSEO kadi propsan teli ka caka pening kali kabolong automated te long ngikwa ba kani ka project kanom thut haga jingsha kani ka project tumuju stu jongi kadi ben pendap hapo khat arbanai telong nakamta katai gawe po di SEO layak be kato try kan kanom slam show namar bayak ini structure hang nela design daka new daka specialized structure kata pang prefab telong kanom slam sisin bakal layak gumne la Q foundation ada foundation glakiu kata kanom slam show telong ngi nak liang jong snong bala ong mane ngi da sokhia bat ngi da kwa abakan ni project kan ya sakmat baka long ke jikir kun ta jungi krisno ke tangki ni hi ngatrai doni tasan rumah on BOT hapo jong smart city project te BOT kemut build operate and transfer te kemut mental asnai kan project da ke company bat nang tu kin operate maki hadin pate katkum ka time bound ka baki don katkum ka agreement ka baki don nang tu pate ki transfer sa government tengi nagali yang jungi kisnong ro akarmen scam ba ngin saya participate hadin ba mo balakut kani ka term ka ba kini ka company ka operate mo tengin saya participate kata ka por pate hakabi de penting punya ya kani parking ni Ni tang kalong tang ya kata ka jing singan ko sino. Tela dale gini kijing tray ru ka fencing ka di ban biang di bandon bat kinong up. Tang ya ka singan kam tam ka ni tayo. Mo tang kita.